مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين amin amin ya rabbal alamin. Satu. Jangan dikasih echo Pak, kasih efeknya, kasih nol. Satu. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angkaki napasi taru papuang Allah taala rilalana iya onroma barakat. Mudah-mudahan asirun tukat rilalana iya onrongewe dalam kesempatan yang sangat mulia napak baraka ipu Allah Ta'ala atu tunggal linota makoto parupayamang kampung mabicarogi kaya nasaba iya koto bicara baraka situngan na hakikinna adalah isi. Jadi tidak melihat lahiriah. Narekoang kabo lama baraka matan natawe moroi. Narekoang ka kampung mak baraka matan nangia tuisa na kampung. Kendaraan mak baraka matan nangi mulai. Jadi ia kotoma bicara baraka berarti hakikatna tu tasidi agaga tania iganna makanya sa kumegay na baraka tapi namo cek de ni kuma baraka mo istilahna tania kuantitas na tapi kualitas yero umuru iya kumakade tawe umuru mak baraka berarti dena metta tuo tapi makanja ibadana
kualitasnya. Makir. Jadi dia nak bicara tanah, tapi bagaimana kualitasnya. Na yaoko ilalanna atutungal linota, na rekotomelo mak bicara baraka, hampir semua ibadah angkai na surong po Allah Ta'ala, si bawa nabita, itu nilainya selalu berlipat ganda. Tulimega nilainya tuh. Maka dari po Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ia kopigau kici di deceng nawala ipu Allah Ta'ala itu dia mencaji 10. Bahkan angka ibadah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi angka ama-amala ipigau cik dini pada kotomat tenang asih. Si batu mi ase itanang nenrek mancaji sito yero sito emak buah matake gangka 70 bahkan 100 bijinna padahal si dini itanang. Nah yana tu namanya Pak Galuh biasa mak dareke. Nah sadena mega hidupah. Padahal si pante mina pano na talukaru na dupah. Nak dareke nah sadena mega padahal si pante mina pano. Iya kene talukaru tapano na si pante minta dupa napa kiwa di madareke. Iya ko si pante tapano tadupa 10 karu ngajalalo tak dareke maka da cede mi dupa pak cede minta pano. Jadi sebenarnya narekoto mak bicara kualitas ibadah yang paling pokok. Berkaitan dengan kualitas ibadah emak dupa-dupang. Angka oko sampajange, angka oko pasidakai, angka oko sikiri angka to oko puasa. Jadi angka tu puasa pak, sia somi ma puasa, liwat tandrena nilainya. Macawe inakan yaro nanti pada 9 Zulhijjah. Ia kau po ite oko Arafah. Puasa ki yaro asona. Disebut puasa 9 Zulhijjah. Maga palana yero 2 tau dosa nasusu. Jadi 2 tau dosa ta nasusu kong Allah Ta'ala nareko tajama yero puasa aserae Zulhijjah. Tapi angka to tu oko 10 na Zulhijjah. Angka to arwana. Ada juga 8 Zulhijjah. Yero 8 Zulhijjah sitongan disebut hari tarwihah karena pengulutan Nabi Ibrahim ipanipi untuk makarobangi anaknya ragu-ragu ngopi sehingga di 9 Zulhijjah kembali bermimpi dan 10 baru dia tunaikan. Iya tuh naruh dasarnya atau makaroba sitongan. Tapi ia tu perintah karoba Nabi Adam mopa anak mopa Nabi Adam naik perintah kami makaroba. Itu Kabil si bawah Habil. Cuma demi nak gere bende. Tidak memotong lembu. Agak pale. Nalami yaro. Domba. Napa natila ko tangan lapangan. Nataroy okoro. Kabil si bawah Habil. Napa nakanay patir. Mana mate. Itulah yang diterima kurbannya. Itu dasarnya poloko anaknya Nabi Adam. Nanti Nabi Ibrahim engkana perintah disuruh gere anaknya, tapi digantikan dengan binatang. Magai nasaba itesmio kupong Allah Ta'ala keimanannya. Jadi ya komeki mak baraka atutu ngata termasuk ibadah yang paling bagus itu dilakukan berkurban. Maka roba apa makadai de jarak tu ibadah pak malasi terima pahalana ya ko sampajaka masih ditunggu tapi ya karobai maka dari nabita de panamiti letuk tanah darana ya tolok kolo ya karobangi letuk memang ya palana ko Allah Ta'ala. Makanya komelo imak gere karoba tawe usahakan hadereki milau dong.
narik ko melo ni nagere ku imang saping. Biasanya imange gere ini, imange biasa gere. Ya. Jaramu patau gere ikarobana. Ya, jarang di dena mereka. Ajak kama mitau ki kada salah-salah kamai. No? Pak iya tu kotoma gere karoba, iya ro olok-olok melo iya karobang, ipangolowatang menghadap ke sebelah barat. Kemudian kanannya di atas, ipondriawai kirin. Iya kotoma gere, makanya iya ko sapi tu, iya ko tenangin apa sak na nigere. Iya ko bembe tu dena lepan apa sak na. Masuk mutama langsung mako iya ko sapi iya ko tame lepat tu cinampa, napa masuk. Iya ko tenangi, nama kanja tu igere. Ko sapi. Iya ko masuk ina pasakna napa igere dena sempak tama de tu nak bau dagingna. Namo tu bembe mangkotoro. Jadi tatajangin masuna napa pasakna napa tagere supaya dia nak bau. Tomak gere bembe. Cuma ia tu tomak gere ia tu lalengan rena si bawa dua pas sepi na kiri kanan mesti petu ya tu. Tapi angka tu okoro sampin na buku alona polokwe buku ada itu dari apa istilahnya itu yang langsung ke otaknya. Tapi engkau kau tu manipi dua malepam itu aja tapat tu ya roh. Nasabak ya ko patu ya roh ya konanre tahu ya natu nama dari jambak-jambak teh konanre dagingna. Makanya dilarang diputus itu. Maria semu itu monro. Okumito na alona bukunna yase. Jadi hati-hati toh Pak Gere aja nak kada matarang pangkuna na patar hilo ko cakun na yase. Wah itu bahaya. Nah, paham ya? Jadi ini penting saya sampaikan. Nah sabak kadangkala makoro Pak Gere ki deni yanir. Jadi itu tidak boleh diputus. Jadi okoi miro lengan rena si bapak sepi na dua tu kiri kanan. Nah itu yang harus diputus suratnya itu. Kemudian ia ko pangulut taiman tasyapi na bismillah napa masalawa napa masahada. Napa teru tu bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa nabaca tu bacaan Pak Gere bismillahi Allahu akbar. Ia ko sesa maka bami bismillahi Allahu akbar. Ya bami rebaca Pak Gere. Jadi ia ko dega tau Gere rang idi bana Gere. Nah, cuma makanya ko imangin nasabak majetah misani maka dapat lagi ko karoba. Jadi kemudian ia ko tau makaroba Pak. Nih kamu kaje tau makaroba ko. Mega. Tasiaga sapi biasa Pak. Lebih 30. Oh iya. Jadi ia ko tau makaroba wadit tusi di bembe satu keluarga. Itu boleh. Paham ya? Cik di bembe, si di keluarga. Tapi cik di miasat tama. Peko carana, baraknya. Maka daya bembe ewak karobangi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Itu bisa. Paham ya? Jadi untuk aleku, istri dan anak-anakku. Nasaba iya ronabita maka dai haza min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi pemakarobai. Tapi dia nawat di makada misalnya tepu Muhammad Yusuf yanu. Dia cocok. Iya ro ini tamai asatta kita mendapatkan sunnah ainiyah.
ia robene tak sibawa anak tatapaccio mendapatkan sunnah kifayah namanya. Paham nih? Jadi ya kau makarobaki asat tak natapatama tapaccio ni bene tak sibawa anak tak. Oh ya miro mampu. Tapi ia kau saping kan 7 nama. Itu asam. Itu standar minimal. Ia ronda pitu asam wat dimo papaccio tahu. Bahangnya napaccio ibenena si bawa anaknya. Jadi maka dia karobaku untuk aleku istri dan anak-anakku. Makanya tasik dia sapi wat di 50 tahu cuma pitu mi asam dia nawat di lebih. Aja na takada ia tahu ngayak makaroba tahu pema baineku aja tapaccio bawan ni aga ko mati dia nadapi tahu pema makaroba na dia na tuh. Makanya diikutkan kecuali ini standar minimal. Di atasnya boleh suami masuk, istri masuk, anak-anak kita tetap dimasukkan namanya. Jadi misal nasi di saping, abeneta, aleta, anak tatapatama, kamu pabarak na 2, wat ditapaccio tahu. Jadi wat di makoro, tapi standar minimalnya. Palicek de, yang dari itu si dia asang adalah denas susuarana ya. Satu. Mestinya ada japiknya. Satu. Jadi wedding ipaccio keluarga. Weddito si di sapi si di tahu. Weddito si di tahu 10 sapi. Wedding Wadisi ditahu 50 sapi. Makanya Nabi Ibrahim pura makaroba si sabu bembe si ratu unta. Jadi ia ridi pada angka sapinya megai sapita aja nanapi itu tahu tama seni. Mega tu pada angka sapi na bagi pitu topan. Aja na tamas sengi na sama iya ro karoba de gaga standar maksimalna standar minimal ni. Jadi kami na cek de kami na mabicu karoba si di sapi pitu tahu ya na ro kami na madodong tapahan ni ya se na ya ro tamas sengi si di sapi ya sena ya ro 2 sapi tagere. Pansane Pak Desa mestinya 2. Iya. Jadi ya ridi tahu mampu pada misalnya bupati. Wadi makaroba di setiap kecamatan. Nakiringi sapinna maka dan kasapinna Pak Bupati nati lekorohe. Si diokorohe. Itu boleh. Nasabak ya sange berkurban agagalai gere untuk mapakacawe ale lori puang Allah Ta'ala minimal na onna degaga batas maksimal na iya tapahang ya hiji mega tu tau nasa wae rogi ki dena rogi maka de ule mak gere saping ustas de taule tama pitu tau de taule meli bembe apa masoli pia bembe aga peta punai manu na tagere tapi iya ro manu gere ini akan untuk mapakacawe ale lauri puang Allah Ta'ala karoba mato asalna menurut bahasa tapi denas menurut syariat Islam
Nasabak iya rosa pinnya ni apa ini ajena. Tapi mereka tomatori lo nak kalangi nasa apa ajena dua manuk nagere. Maginan kas manuk kode tu le meli sapi, deto tu le meli bembe, deto tu le tamo koro. Supaya angka agaga takarobang di bulan istilahnya mapak darah ki iero asoh. Yana tu nak kada tomotot tariolo yang penting mapak darah ko. Ilati meman nih apa iya ko namo manu de tonul le gere inamo bembe matu de tonul le. Ya na bembe de tonul le namo saping. Sabak Nabi tamakada man lam yashkur kalilan falam yashkur kasiran. Ya ko cek dek mo pide nulis syukuru kina mo maega. Ya ko masekke iko kasia si makat di iko sogi. Ika makiro. Makanya di saat itu maka dade jika menukus tas Manila ni Manila to na tagere. Kada iti nah artinya setiap binatang yang disembeli di hari itu demi mendekatkan diri kepada disebut kurban. Ya sekaroba. Tapi dalam istilah sara tidak masuk nasabah apa-apa aja. Bebek, domba, sapi, lembu, tedong. Kan tedong itu unta. Jadi kita pahami. Siaga ni ya kota may matu ulas sulhijjah pak. Isunnakan ni komeki makaroba aja tatoba. Aja takelu. Itu hadis Nabi. Kak deto panatamanya. Nasabah nape tanggal asik dito. Kemungkinan itu masuk nanti minggu depan. Jadi ya komeki makelu meki matoba atoba memang ni apa? Ya minggu Magai makadai nabita melo ilanro alemu mitai karobana dan dia dihapuskan dosa-dosanya. Jadi sinin nalanro alewe melo imitai karobana. Iya konita yaro menyaksikan kurbannya itu dihapuskan dosa-dosanya. Lega dosa ukoi ulue dosa ukoi matai ukoi ulue ukoi ke lega mana nih dibersihkan. Taruh ni gondrolo malepak. Tapi sunnahnya sunnah tidak bercukur dan tidak memotong kuku. Angkatau pendapat maka dade iya ro olok melo iya karoba denawat dingi kelu. Dia nak dingi tokbak tapi dia kagak tahu kapan matokbak kan aku sapi di. Nah, jadi makanya upasangi usahakan kalau mampu. Ya mampu maka dah. Wading mulai perak dewa tokbak dewa kalau silakan. Karena itu sunnahnya. Maka dia ko matokbaki dia tamadosa. Madodumnya palangi lolongan. Nah, ini jadi komeki masapa kualitas ya aja tato aja takkalu. Kade to na metah 10 mesona pamulai si di Sulhijjah latu 10 Sulhijjah. Ya miko 11 di Sulhijjah napaki makaroba kan kata makaroba si syukuran atau kai tambai motal 2 hari tasri 3 hari tasri. Tapi upasang ni mapuasa ki oko arwana ko tullay ya kode tu le ko serana. Ya kode tu le ruasi ba serana ajatona tandre talau malepok. Karena itu dihitung 1 hari puasa. Makanya ko Idul Adha itu isunnakan deto manre na talau malepok. Aja mau tandre subuh. Istilahnya boleh pi malepak atau manre. Ya tu ampai hari raya lebaran Idul Adha agak diperpendek waktunya. Iya, dena malampe. Katok bana dena malampe. Mega tutu tau makatok basiasi tengah. Nah merewat tay manggire karoba. Nah iya. Aja nama malampe lah. Dan tidak masalah cepat. Iya ko Idul Fitri ipa tengah kiwi. Matandre-tandre pesoe. Namo tate ruapi di pamulai.
nasaba angka kamma tau depa nasampak maka majasa ka pitara. Iya tosi ko Idul Adha. Iya natama duha wadini tajama. Iya kanja na ko pole masam paja subuh aja na tarewa. Onro di masikiri ko masigi. Kogi mo kogi lapangan ngelo ko ni onro di masikiri. Iya natama waktu duha pamula ini. Na masam paja katoba selesai rewani. Itu lebih utama. Jadi Pak angka tahu maka Pak cuma makanja itu narikut dio sunnaki napa lau ngalepa. Angka tahu makanja ajak tatinro mapamulai labu matanna se malam lebaran letu ele. Iya. Mapamulai serana Zulhijjah ajak tatinro. 10 Zulhijjah malam 10 Zulhijjah ajak tatinro. Magai tak buka pintu nalangi korok. Dena tak tutup. Nani gini kita umilau dong, tembus pak dongan itu. Ya kau tahu dena tinro mapamulai malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ya kuyaro anang ewan ni dena tinro tawe namate ya tu tawe maka denan re tanah watak kalian tidak akan hancur jasadnya. Yang kedua memang tak deng. Ya ni pertama kalau bonge tak deton. Itu napake patareka. Annawanina malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar. Ada yang menambah setiap malam Jumat. Mapa mulai mengaribi dia tetinro. Istilahnya dia tomat tinro, dia tomat doja bawang, tapi tomat kasiwiang. Mengaji gi, masikiri gi, pokoknya aja gi pigau. Iya kau makan ada dewa tinro ya kau pura kak minu kopi inu nih kopi. Iya. Nah, kalau tidak mampu isi antara maghrib isya, kemudian usahakan masikiri cakarut dulu ada to ngepi na pelau matinro. Yang penting ada amalan kita lakukan di situ. Nah. Ya kau makan ada demo paulai itu Pak Ustaz ya patinro nak. Iya na pura sepejangi seteme nak matinro palawangan natona mangaribi isya. Angka sampai jangan korwat ditajama asanna sampai sunna awabin. Anna rakana kupuraki masam pajam mangaribi. Ya tapura masam pajam mangaribi asam pajam sunna di don rakan aja tasalai masigi. Onroki jami sampai jangan anna rakana tak don rakaci di beresalam. Pangupuna sembarang tapi anna mi rakana akatalumi ma beresalam. Pada koto masam pajam sunna 12 tahun ngetan. Ya dampengi dosa 50 tahun ngetan. Makanya kong katau biasa makuras sampai jana waktu nama lolo tasuro lalu jami sampai jana. Makanya si tongan nak kau mengaribi isayati ya upadang kada aja na mau ngaji. Yang sekarang katau mengaji koro. Aja na tangaji koro mengaribi sa asam pajangi. Apa detul lekalai apalan na sampajangi an narakanna namota patamma korangi 30 guys. Antara maghrib isya. Jadi namo tabaja 10 gesok apalagi tapatamma 30 naga mulai patamma 30 juz antara maghrib isya. Kecuali kulo Allahu nagan rusuk. Ya kan? Iya. Makanya asam paja sunnah awabini talai kulu Allahu di rakaat kedua tak ada ketelu. Rakaat pertama kuliah yual kafirun. Ewat dito alam nasrah. Napa kulu Allahu ketelu to lihat pertama korangi o korimon rina. Jadi pertama lagi korangi rakaat terakhirnya ya rakaat ketelu jadi akatelu temak korata lolongan toki pahala, lolongan pahala pada kotomas sampaja sunnah 12 tahun ngetana nasa nabita. Ya dampangi dosa 50 tahun ngetana. Kita coba digarek-reke nih 30 kali 12 tahun. Berarti
360 tahun umurta dalam 1 bulan narek kota panganungangi awabin setiap hari. Ia nariasang umur maponcok tapi mak baraka. Nah ini nih yang tema ini. Sapa baraka. Jadi aku meki mak baraka atu tu ngata ya narota jama makna de aku je ya ule jama stas talai repah cicatona si minggu. Ia nak kawan ni Jumai. Ya kawan ni Jumai tajama nih. Maka dan namuan ni Jumai de tulai cicatona pe siulang. Cicana nasi ulang. Ya kau demo patulai cicana nasi tahu. Setiap tanggal asi di Desember. Zaman nih. Desember pasti tahu pe mata jamai. Ya kau demo patulai yang pati pure tajama cicang. Pati pure tajama. Aku sampai jasuna na puramu jama angkai lapor maka puran itu jama cicang. Ya kau demo patulai cicang pajai ini lakut tuh. Kodeo batulay. Kamakai ka sampaja sunna pak. Tapi dene yang mana na tahu magala mas sampaja sunna to? Angka tahu magala ma puasa. Angka magala mas sidakah. Kenro ki majattah. Ya ko si pasidakah pasidakah na tagan rusuk ya to na roh. Ya ko depe tanu mas sampaja sunna pasidakah na to na. Angka jaminan na tetama suruga mato to pasidakah. Angka tolalan na tahu pas sampaja sunna. Angka tolalan na tahu ma puasa. Angka tolalan na tahu masih kiri, angka tolalan na tahu manyamang ini nawana. Angka mana pintu na surga angka mana? Angka lalan na tahu mapuasa. Na ni samo na bita ni sapuang Allah Taala kada denu leumaku jama mana ngi. Maka cari di mana kita lebih mudah dan cenderung ke situ. Angka tahu ko suri masumba na sai idi lagi macipi mana kata wemelo yaleng. Masih kesek itu. Ya nak kada idi lagi macipi. Padahal dero nisangi mah kada iya ko ya sidakang ya gaya napai malomo dalle. Dei paje nu letangi rote maka data tambah dalle ko ya bereng. Merek jimo pada katulia meru nasa kuramnya tuh. Iya, dei panulero. Tapi magampamo tu ko meki misang. Tasapa igare ko kampung. Angkaga tahu mabassa kasiasi. Angka ga tahu raji mas sumbang oko kampungi kasiasi angka ga kasapai kan degan. Aja mana tu mabela sapa ia bana rota guri makan maje ya no magala mas sumbang tu 5,3 dale nabi ta maje ple idi. Oko ni tu mala dasar. Dega ga tahu kasiasi, dega ga tahu raji masjidah ka kasiasi. Kure jami mete ko pong Allah Taala. Ia kolak di muat berenge lau parewakat oh. Napa nih jarak tu nakannya bala jauh dari musibah. Iya. Dia nang katau makun rumah sidakka cede-cede nakan nasi bala. Iya. Apa magai angkane to dale na tahu we. Oto tak angka dale na bengkele ko tu. Iya. Maka magi na pulo lahar na otona dale na bengkele melona lah. Pak Dena tariwi celengannya. Malau di sulau rumah sakit mapares saja na runtuh doktor elasan na nama kasoli na wajah. Lai senterekin ba matanna. Pure suruh banganga, suruh si wajah 200 sabu. Nah dito ji bampa-bampa miwatan na si juta. Lai pertama ko komputer 2 juta. Dia kagak makan dito na mereka normal manamo. Pas sidak kaya tu. Dale na doktor melona la Pak Den patano ko celengannya. Tetap masuk hak na memang tu tahu pak. Angka meto hak na tekui di aja takkan anu ku cocok ni de. Okom ni na titip pong Allah Taala. Apa hangero makanya ko ele ya sidak kaki na modos sa bumi. Macipi dale ta masagena dale ta setiap subuh supaya nilaw doang ngi malaikat. Apa ia tu malaikat ia ko subuh si runtu. Malaikat jagai ko wani, si ba jagai ko soy. Angka itu ko masigi si pulung. Ya, si puluh tu masih ko malaikat ko subuh. Yana tu ampai membat tinro na tay ko subuh. Apa ma ang noi malaikat.
Yana tu nak kada Nabi ta salat subuh adalah salat yang disaksi ke Allah Taala. Inna Quran al-fajr kana masyhura. Iaitu sampai subuh na saksikan malaikat. Mega mau pas sampai subuh kue. Iya. 5 baris sih. Hah? 5 mimonri na imange. Iya komeki sapa selang lauki ko malappa itaw. Malappa ite ko selang lauki ko malappa ite ko lapangannya. Ko salat ta sapa. Iya miko tau matappa ta sapa lauki masigi ko subuh. Iya. Siya gan na tau ko masigi ko subuh. Tau matappa ko tu wega. Ni ko meki runti tau matappa isa na kampunge yanang katau sogi ko masigi ko subuh isa na kampunge itu. Tasuru min laudongan itarima doon na yun. Tau sogi rajin lo masigi. Tau kasiasi makoto rajin lo masigi makanya tisuru min laudongan. Yan tu ampai ko jumai to sapa agagannya sidakang sapa ki tau kasiasi. Kamu tau kasiasi ko kampung ini? Hah? Angka? Degaga? Tahu perri ni ka apa mereka? Si salah tu, ia kau tahu kasiasi macipi memato dalle makasi. Degaga na boleh pasidapi. Ia kau tahu perri, angka motoro na melo imangoto. Yan na tu makai ka. Yan na tu 5 buah surat katarang kurang mampu. Pano kantor desa. Mak bulawa lo terima BLT. Tahu perri itu tanya tahu kasiasi. Madarekin. Madari lalu tu makanja ibolana na rode na terima. Nang kasih bantuan nang kasih. Yana nang kanagan nak bantuannya pak. Apa tahu perri ni mai katanya tahu kasiasi. Iya kau tahu kasiasi dia memang tahu gaga. Iya kau angka hak jata angka lasatta. Dia nulle doktoro angka tangan ni. Sapaki pitu tahu kasiasi. Tasidak kaibi dengan 2 unsur. Bisikui gisi bagol lakasi. Napa tataridi 20 sabbu. Napa talemnya rotau kasiasi. Pitu tahu kasiasi. Tasidak kai ko jumai. Napa tasurum min laudongan. Maka dia nabita 7 orang miskin berdoa. Yang kau sadakahi dari Jumat. Mengalahkan 40 orang alim. 40 tau pandri tata suruh milau dongangi ya se pion nak pitu tau kasiasi. Ya kong kahajat tak. Kong kahajat tak. Misalnya agak hajat tak. Kadang kako angkala satta angkat tangan ni doktor atau cita-cita tak. Siapa ni tapi tanya tahu peria. Tania tahu kasiasi. Angkat tu ke kampungnya. Dia nangil-ngilau ya tuh. Tapi memang keadaannya tidak memungkinkan. Ia rota tulung. Seorang pemimpin harus dekat. Ayan tu Khalifah Umar na alena mesang igandungin lo bolan atau kasiasi. Kalau kepala desa atau lurah atau anggota dewan nang kamu tahu kasiasi risang ulang-ulang alena lo bawangnya gagal lo bolana. Ia tu kepala desa mako itu pak malomo itarima pak dongan. Ya kung kasusah noloy magampang ipalapok boleh susah. Karena malaikat selalu menjaganya. Ya kau tahu sogi aja mau tahu hilang bulan. Ya mau dekati orang miskin, gembirakan hatinya supaya napa turun ibarakah itu Allah Taala ke kampung. Ya kode ni Enreki bolan atau sogi de tu nama marigaga. Tapi ketika orang miskin tidak didatangi maka Allah akan murka. Itu bahayanya. Jadi yolo ki lo bersilaturahmi kau tahu kasih. Tapi mamulan ini tak balik maka kau adi. Mapak boting ite angka on road PAP. Tahu sogi etamo koro kaman tahu kasih imundri. Deto nak koro kau mapak boting ite kau. Hah?
Kalau saya jangan Pak, ajak lalu. Ia koma Pak Botingi, aki buaki tenda terlongang aja na terpisah tamu VIP dengan tamu biasa. Pada kedudukannya itu tahu pelewe na sabak tamu taman. Ipa kalap dini tamu tak. Ia mina bahaya, nareko angka tahu dua mas sahabat, ci dimanci pajaba, ci dimanci Pak Dara, nama sama tama, ikan ini tabawa Pak Dara. Ipatano koro onra masage monra biasa ngapa ipatama si bawana sahabat nama pamulai bicu nama sahabat pasti majanya wana yona ni kana sabari ini yang tidak orang pikirkan. Makanya tiap kalau kak botingnya mandari kak makire-kire mandari to dewan rewak dek magi jarang nak tu mandre ya Pak ko boting na sabak ya botingnya bita ko kampota ya kolai mak balanca indok na botingnya makadami catak mui jolo makagar dia nak baraka ya tuh na catak mui jolo tanya inrang apa dia dirisang mesti na makadaki okirang nga sinin na ya walaiwe tanggal seko acara aku tanggal seko piwaja itu baru utang. Ya biko maka dicatak jolo degaga perjanjian. Itu haram hukumnya sebenarnya. Karena dia tidak ada akad jual belinya. Hati-hati ki makun raya. Maku mau garo? Deto nak korok kue. Maka. Aja nama gaya lada. Kau ngapa buting ibu? Aja nani ali rutin day makai lupo takar 20 na juta wajah. Napasa ni ko rewengi natatay ni ko rewengi. Iya. 20 na juta wajah na dito kan ang kataw tamut tamanre na tuliceng ama ko dito gaga. Manre cuku mi. Bencong mi manyanyawana. Iya. Coba gare, 20 na juta alabani tenda, 30 na juta tawaja. Nang kamu pa 50 juta soro. Iyero 50 juta tatarangon yana kana pake mamodal aku pure buting. Gaya mi bawa maputo masilpi. 20 na capu. Pure mapabuti sila da rekengin renah. Pure na rekengin renah nabuka apa soloe, na catak mana ngasana to soloe. Nasa sike payani 50 sabu solorang atu na buting anak na 20 manisabu na solorang. To 5 kere-kere manibawang. Di nak baraka. Iyamanan na to namanya ka masalah makokohan. Mapamulay anrewe di nak baraka. Keluarga yang mabela pule baraka. Ini namanya ka masalah. Warampara deni pasusaka na ni Andre tetap menciji masalah. Lauki mapengajian makoy na yala 2 kotak. Namanya tu masalah to. Iya. Pak angkat tu mako asa tak kalamun si demi halala pinalay 2 haram itu terrewa ilo bolatan andre anata dia nami mainga yampara napa dipedek bata yoli ustaz se warung ina moje kompresor di warung ang ide to na mainga tuh na anu masalah andre Deto kago ko di. Loki botinge makoto. Maloli sulo bolana toli pari kompe bepa. Iya, mega. Pura mapaboti bali bola. Kemana panena ko boleh di parewa. Pura tari sate mana sangka sana. Hati-hati. Ya ko mati matu nadena rewa iya tu tertunda masuk surga kecuali itu dikembalikan. Apa si lolongannya ko Sorimondri bayangkan nih angkat tahu di pakala minal todo kang ngisi lepan sapi di pakaromana tahu nasaba angka daging ko isina ko Sorimondri 500 itu tertunda tama suruga nasapa iya rupunana darat milawi halala na di pakaromana maga pa di capak lokana tayo labawa daun lokana tayo labawa Lauki pasae maco balase, coba mana dega gayeli.
Hah? Deto nak kau koe. Aja. Maka berarti dia nawadi macoba Ustaz. Wading. Mencoba makanan itu boleh. Mencoba ketika orang jual boleh. Tapi ada syaratnya. Dia nawading ini malangnya letak. Maka dawat digai coba kada wading ipapala ilimai maka datalena pe ucoba alena pe japurangi na panalengi de na wading idi japurangi alege makomoro bateta macoba masalah memang iya koto macoba aja na idi malangi aleta ipapala ngilimai ni podak kada talena pe ucoba inapa na japurang ni itu yang halal aja tak kada dicoba di foto penakar ni mampu nama kapal 25 na ini perlu saya sampaikan asaba andrewe tamako watakale kullu lahmin nabati min pannaru olade setiap anu harange tamako watakale tatta ya pinaraka papacing itu bahaya. Kemudian angka to penting sampaikan sebab ia macawe ibadah 10 pertama bulan Zulhijjah sitongan napa mapa mulai di Zulhijjah letu 10 adakan kegiatan ibadah istilahnya duha ke istiqamah sholat malam ke istiqamah pasidah ke istiqamah dan ke 10 sebab makanya tidak ada ibadah yang paling dirindukan oleh Allah kecuali ibadah yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah mengalahkan pahala jihad fisabilillah ya kung kata Allah musuh barakna ku Palestina na bawa waramparan nasi bawa alena loma musuh na mate koro itu baru sama pahalanya bagi orang yang beribadah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Makanya ya kotame matu la Zulhijjah akibani ibadah misalnya pas sedekah setiap hari atau mapandreki setiap hari. Si kanjana si tomanna puasa ki. Berpuasa kemudian memberi buka puasa. Sebenarnya kan walayalin asr 10 toh 10 pertama bulan Zulhijjah 10 pertama bulan Muharram disebut hari Asyura 10 terakhir bulan Ramadan itu 10 Ramadan terakhir karena di situ ada Lailatul Qadar itu 10 malam yang istimewa talu tuh nyero kemudian ya komeki sapa baraka kan pada sebab asi di sini dia ngengewe lawalengi format baraka mapamulai kawan niwi pamulai matu amala 24 jaya walengi ya kuya de tu lemalai makun rutongangi ya kom waniwi usahakan ni kodepe tas sampajat tahajud aja lalu nade tawitir ia kodeta sampajat tahajud aja lalu nade tawitir apa ia tahu mat tahajud rata-rata mawitiri mana moto pak ia nas tahajud nate pasti mawitirinya pak biasana makoro tapi ia kodepe toto mas sampajat tahajud padahal nak kuraki mas sampajat ngisah asam pajat sunnah witiri ni mani kopurani mas sampajat sunnah isa awitiri ni wedik yang penting aja tawitiri sebelum isya. Iya, makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Betul ngana pura pu masam pajang sana pemawitiri. Apa engkau pesan pajaja na pura mengeribi? Pura pisah. Magi na to mawitiri. Na jamingi ko ngala ta'ala pak bu ko mawitiri ki maka dan nigi tau mawitiri pasti dia adalah kekasihku disemesangnya kekasih wali ia mawitiri moki tamate ya tuan ni mati sahih maka dasian rakan telu biasa ko mawitiri ki telun raka gak iya langsung telu atau 21
Ya. Kayak kami setapake langsung telu atau 21. Ya, 21. Oh iya. Angkat tok jame langsung telu. Ayo silakan. Ya kok 21 kan cuma harus dipisahkan niatnya. Usolli sunnata minal witri raka'ataini. Ya perlu sirakange matu usolli sunnatal witri raka'atan. Jadi aja tak kada usolli salat sunnatil witri raka'ataini. Tak boleh. Unia kangi wakate masam paja sunat ganjil 2 rakaat. Salah-salang itu. Mutu malaikat malah saulutok. Sama nang kaje ganjil na 2. Nah, iya ku yero 2 minal witri raka'ataini. Iya ko de tapake kadabani wakate masam paja sunat bagian na witri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ya permatu sirakannya napaki maka wakate masam paja sunat witri sirakang karena Allah Ta'ala. Itu aja tak kada usolli salat sunnatul witri raka'ataini salah-salang itu. Jadi ya witri makanya kota jama meman nih. Kode to masam paja tahajud tapi upasangi ya ko angka tahu madarri katulu-tulu makaleleang biasa mimpi buruk witri memang ini apa matimba. Apa orang yang sholat witir sebelum tidur pasti tidak mimpi buruk. Pasti. Nah sabak dia naganggu ijing. Maka dia makun raya wa mawata tustas. Koto halangan. Dia mungkin masang pajang witir iki. Kacarana. Tabace bismillah. Tapatung ke kijari limatta. Tabace Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Napa ya berungang ko pala 5, napa ya 10 ko atakal. Napa tabace bismillahirrahmanirrahim. Tungka jarina 5 si bawa ajewe. Napa itanra kupusi atau cicang. De nakan nakipat di sengam makaliliang. Jin juga tidak bisa mengganggu. Denanri api bolana yaitu teh memalkangi itu. Dan pencuri pun tidak bisa naik ke rumahnya. Itu barakan. Deto tu na lelempak bola na kecuali ku wiris salo emak bola. Itu dalam kitab Fathul Muin itu dijaga barakanya. Maka dari malam pelak dai tolong panjang tapatami Pak Jalok tapi tangan kanan ya. Masukkan di langit-langit, goreskan tak juri lagi mah. Napa mapamulo ko posita toki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu ijingnya tu temuki ingnya tu kuat kali na kumimatin. Kung kataw madari rada sa madari naganggu ji surubani muki ya. Kung kanana madari tarita ngabani toki mapamuli ukulun na toki no layawa. Aja mo na spidol tapakyagi Pak Jalok tanah. Iya. Nah, itu. Pada beku tu mematin rumah kada we mitaw aku kaje. Sakada peku cara nang moto. Biasa kan orang pakai alarm. Ada alarm di dalam Al-Qur'an itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Lepani napa tatapu tate siaga tamelo moto. Itu alarm itu. Iya. Apa lah nih kak? Depa. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu suratul Kahfi. Ya, ia baca napai tepu meka moto tetek sekoe. Maka daki tetek telu liwat telu dati pas itu pasti tak buka mata. Dibangunkan itu alarm langsung itu. Dia betapa lagi? Makun ruto sedih itu. Ini tadi salat witir. Kemudian usahakan ni narekomelo melo itama subuh potulle masam paja sunat taubat ya sampaja sunat taubat. Iya kode tulle istighfar bawan. Kau tu baca makan jala dia baca. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa lagi? Dari topa. Tabaca iya namuci cemmi. Na janciki ku Allah Ta'ala berdasarkan hadis Nabi. Lagi podangi ale malabina Nabi taku ku Allah Ta'ala. Podangi ummakmu Muhammad atakku. Iya ko na baca mu ya pak dongengi akacicak kuwan niwi. Namate ya tuwan ni. Iya jamingi pasti okui surgaku mono. Iya ko na baca cicang ya pak dongengi kosoy. Namate ya tu asoy. Iya jaminanna. Okui surgaku mono. Iya na pak dong patarriwi ibalisi sampai matanya bengkak kata Nabi. Apalak lalu ya ropa. Itu yang disebut dengan sayyidul istighfar. Aja lalu nadi tak apalak ya pak dong masalah makalak daya. Tanya Nabi tak jamini kuang Allah Ta'ala langsung jamini. Kuang Allah Ta'ala langsung barakaklah daya. Iya ku iya tak apalah insyaallah ada nungi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Makai malampe. De tatane ustaz Google ya ko rewa ki matu lo bolata diketik sayyidul istighfar. Pasti mendre. Sayyidul istighfar. Kakatibani sayyidul istighfar. Aja mo tapak bicara gi makala pengulunna istighfar. Dia tu mendre. Takati sayyidul istighfar itu akan naik. Ya naro tasure apo tamukiran. Toki bahasa Indonesia inapa tapala ko de tapalai. Toki inapa tabaca. Patang nasong itu tabaca. Insyaallah wadini tapala. Iya. Tapala par. Makanya ya kong ka anak betah jamang kalinga baca dipodangi pada kode nang kalingai inamunya itu bacang. Namunya itu bacang. Iya. Tapi si tonganna ko anak tu jamang kalinga baca yang paling bagus itu surah Al-Kautsar. Napai baca ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Napai warung asar. Iya. Ya ko indona makanja ko sujud terakhir tilodongan ya nak. Ya ko kana ta ko pesantrennya ya ko wani Jumai kiringan suratul Fatihah. Disebut namanya ilahu wa nafsu wa jasadi kemudian disebut nama anak kemudian bacakan Fatihah baru minta berkahnya. Itu amalan ketika anak di pesantren. Iya. Kamu nak ta masih kalau pesantren? Kode gaga saling mengirimkan Fatihah. Lakai tak kiringan Fatihah. Beneta. Nah kada dia pada mati ustaz. Dia memang tu na mati. Makanya makadaki ila ruh. Iya kau mati makadaki ila arwah. Mahani. Iya kau tahu mati ila arwah. Iya kau tahu tu ila ruh. Dia kiringan Fatihah. Jadi ya ko melo ike dosala ini sama kadaing ka masalah. Iya, karena si sambung karena ruh itu bersilaturahmi. Biasa mo tak kiringan Fatihah lah kita bu. Denangka. Ini itu saling mendoakan. Iya. Kemudian sampaja sunnah subuh. Aja tau ta salai biro. Oku itu mon rogoncina asalamakan lino aku. Sampaja sunnah subuh. Bahkaya tu sampajangnya wat dingi jamai monrina sampaja subuh ko tuli jamai na takot matangga moto. Wat dingi kaba. Iya ko meloki manyamang de nakan nai padi utu alam nasrah siba alam tara kaifa pamupuna. De nakan nai padi utu siba padilaka. Masa baca sunat subuh. Ia kociaki nakan na petang namaja alam nasra rakaat pertama liila fi Quraisyin rakaat kedua. Degaga tau majasi pawat disolangi.
Papa salamat. Sampai subuh ajak tasalai masigi eko dia masiang. Pita-pita na napaki rewa supaya malomo idale yurus. Ya kong kagagay si yurus sinampak na salasay. Ya biko mapatamo pita na to rewa napusay to kito jama-jamalino. Ya na to naman dari de na melo madeche pakalinonge nasaba mapatamo pi pasangi jolo malaika rewa napaki rewa lo bolata. Na laporo kilo na pongalata la makadang kamu ko bola mo po. Yan na to nakada to matot tariolo aja mo rewa ko pusa mo po. Mage na pusay ko jama-jamang. Yan ang katawang iya sinajama iya sinsalang iya sinajama iya sinsalang. Suri pakanjaki sampaja subun na non masigi masikiri masiap pinapamasuk. Malomo tu dayo torokat tu dale na ko pongalata dimudahkan. Mega apa wita papa sapa de penano pas sampai subuh na lari na. Bede to ka ko ajo. Gagadi. Asam paja sunna duhaki patan rakam minimal supaya dia masih sapa kalinota. Duha patan rakam minimal. Loro asara mangaribi isa iya kodalle de to no komi duha dalle. Oki duha monro kodale. Ia ko sagena ngaung papenat ding oki loroh. Ia ko inra deni rule waja oki asara. Makanya kong katau mega inra na denu le waja isuju pacapuran na sampajang asara itu mri mangilaw dong. Na bukarang pintu ko pongalata ala pintu reski. Ia ko maselang dena mega na waramparata ang kana tamasikola na mega yung kosoki na dena siaga pole dale. Suju pacapuran na sampaja loro itu mri mangilaw do. Insyaallah napak ganda kang iko ngalataan. Dicukupkan itu. Aja ta maselang. Ya to si kong katau to lipat dirangi ati to lima siriat yo kuidi suju pacapuran na sampaja mangeribe itu mri mangilaw. Itu akan dilapangkan hatinya. Ya miko na pusaiki jama-jamang sinin ne jama de gaga melo 7 suju pacapuran na sampaja ngisa itu mri mangilaw do. Itu barakah na sampaja. Yang mikong kagaga yurusu na cia salasay desakali pamula pule kegay suyu pacapuran na sampaja subuh itu mri mangilaw dong. Aja na lapaka ngililla atau ati tapake na bukarang ilalo pengalataan. Karena tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Tapi aja tangilaw na reko ang kamupi. Itu hakikinya. Iya kotak deni pakira-kira di nota kuang Allah Ta'ala menionri mengiringerak atau kanya titilau. Yana tu nak kada masih di piatai na puange napa mengilau. Alena mato mengilau, alena mato nonroy. Yana tu na masuk. Yana tu na mega tahu salah paham. Nah sepriasa alena mato milau lena tu ilok kan. Dia na paham ni apa ia tu tahu ia ko maringerang ilau ribuan na tak dengi alena. Ya kuning ngerang ya lena tak dengi puan na. Kaya gabat tu makanya ki mangilaw. Narekui patat dengi alewe angilaw ni. Yan na tu nakada tau pandrete. Patat dengi pakira-kira linomo. Napa ko mangilaw do. Ya ko masih dini atay na buange. Angilaw no. Tapahan niya. Ya matol tu kumakaday angkay na de inangka. Ya sangi maringerang, ya ko dena maringerang, ya ko maringerang, dena maringerang. Pusa itu kapa? Ya sangi angkay na de, ya ko mengerang ipuangnya dena mungkin mengerang lengi. Tapi ya ko mengerang lengi dena mungkin mengerang puangnya. Ya na tu masuk na angkay na de inangka. Papahan ya ko de tapahan imakun rutongang. Namo de to masampaja pak, namo ipapala 5. Ya tu ampai ko to milaw dong. Ka garis na 5 pak. Ini ada garisnya tangan. Makanya tu dalam ilmu hikmah, makanya tu ipasilepo yero, ipasiruntuk. Okay. Katu garisina itu keseimbangan. Pasilepo yero, pasilempu. Napa to mangilaw? Angkat tu garisina. Apa si lempu yero? Napa to mangilaw? Itu dalam ilmu hikmah itu. Magi yero 10 arwa
iya 20 nasibdi. 18 tambah 81 itu 99. Itu Asmaul Husna. Pasiruntu ila palang asanna po Allah Ta'ala. Napa ko mangilaw? Dega aga risik na liman na. Tahu salah itu ko dega risik na liman na. Angka mana? Dan itu nilai angka. Ini kan cukup. 8. Angka Arab. Ini 1. Ini 8. Ini 1. 1 18. 1 81. 18 tambah 81. 99. Yan na nak kada angka asan na tupungnya ko alemu. Iya Allahu alif lam lam ha. Makanya ya tu kotomilau dong. Ini di. Ya tu kotomilau dong. Kamaki ya. Nah, itu kan lapas Allahu. Malapalat tuh. Ini kuncinya. Iya. Aja botan makhluk. Aja mau. Itu kuncinya Bapak sekalian. Makanya puji-pujian supaya si tembus ki jolo. Iya kotak deni pak kira-kira di nota manasa ni mangolo at kilau ripong Allah Ta'ala ipahaderei pilau. Makanya ya komelo ki mangilau ancaji ata ki jolo napa mangilau. Selama dia tancaji ata aja jok tangilau. Nah, gitu. Kapan menjadi hamba? Ketika mengakui Tuhannya. Mengaku nih, makanya ya kau mancaji atai tahu ewa, magampang. Itu jalurnya. Pada mikong kagaga isuro ki dongi, pasti sumpungi jolo, ya nasi sumpun na, namo dega baca atau ati bawa tapake mapangolo langsung. Iya, makom itu. Yo pidi lasata ni ngarap mana kemana joko pat di utu astagfirullahalazim utu nami tu lini ngarap pat di nani ngarap tuang he. Makanya setiap mau berdoa hadirkan dulu. Yana tu maka dan niga mengilau ke gaya sepengilau itu yang beda. Bahan niga kaya si jana lah di macaram kapang. Oh iya tati serani. Kemudian saya wasiatkan. Kan ini amalam 24 jam nih Purwalengi. Aga tonroi istilahnya ibadah aga tonroi matinulu rajin. Ia ko sampaja sunnah, ia narona tajama. Ia ko pasidaka waktu tuh makanja tapi engka tu pasidaka makanja lada. Ia rupa sidak kaya di naga yasik na nasang tau pandrita. Di naga yasik na. Kaya tanya ini tentukan. Tau milaw pas sidak ketentukan. Kaya yasang katau milaw sumbangan. Ya lengi goncingon roh dita. Katau milaw sumbangan. Kada yang kaya goncin. Yang katau di kukurlo nung wala. Iya. Dia betul leh. Pak makaraki dia mana kena capur ini. Ya kode itu lei ajatis sangi makada siaga tas sumbang. Ya ko lalu cilenangi tatusu imatata talai dita ajati tay makada di siaga. Tapangulo ko pongalata la kade di bilangan ngak ko. Makade pongalata la nigi atakku malenga de na bilangan ngak nalenga deto bilangan yu parewa kami. Iya. Yo pokoknya gatang ini sorpe matama. Kami ka makoro. Nagatang di 100 na sorpe matama. Nagatang di 50 na soro sitama. Enatan niya di 5 sabbo. Iya, nasa ni salajappu. Kemudian atau angka pasidaka diniris sama kadaniga sidakai. Iya, angka pasidaka diniris sama kadaniga sidakai. Rahasia. Barak na hindi tau sogi angka sikola macawe o kumanya sikola pondok pesantren atau tahfiz tapodangi makadang kagana yati mo ko tu makadang ka makadaja mo podang asanna aja tau mo podangi makadaya sumbangi angka di iya pemongkoso ke sikola nagangka selesai tapi aja mo pasiruntu ka aja tau mo podang makadaya tau na
Orang seperti itu kalau di padang mahsyar langsung dijemput oleh malaikat kemudian diantar ke tempat yang istimewa. Yo pomega makopa lay gigi anak ya tingin napai foto napai bagian. Tak 20 sak buisak nah. Tanir. Ya komelo ki ya leng dijemput khusus di padang mahsyar. Maka mau pita wejokan aku tanangi maka dan kau nak ya itu hadis. Fulan bin Fulan tadi jalan bersama kita. Maginan kata deng. Malaikat datang mengatakan jangan kau cari dia. Dia sudah dijemput khusus dan dibawa ke tempat yang istimewa. Niga tahu ya roh. Tahu mas sumbangnya denis sengi maka dan niga tahu mas sumbang. Aku tanah banyak ku guru nak kagak nak yati mau kau tuangkah. Siaga pakamajana sekoe aja nu podanga asanna aja tomu podangi maka dia malengi transfer kan setiap bulan kota 200 sabu setiap bulan 300 sabu ku 200 sabu setiap bulan 200 sabu aja tak podangi gangkat temak aja tak podangi kada ya tu mungkosoki ko biasa aja ndak usah tahu aja nanti tai fotona magai nanti di hari kemudian itu akan menjadi syafaat khusus itu kuncinya Pak. Dia nomor rajin, oh pasti dah kan. Maka dalam ia tu dia tahu le ustaz, dia tahu le masa pajak sunat, dia tahu le. Kenapa le? Sikiri. Aga sikiri, oleh ni sikiri magampang. Angkat apa sikiri aja tersalai. Nomor sidi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aja tersalai. Maka dah siaga pokok nasa banyak mungkin atau ketulai tasiratu kopuraki masa saja perlu salawat. Yang kedua istighfar. Maka dah kira astagfirullahaladzim kami nama ponco malampi-lampi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa tubu ilaik ya ku maka dan namu itu malampi mopi akan bani astagfirullah malampi mopi kaya ro gangka maniaro dia naga astaga. Angka mau imun rina yero tanya astagfirullah tapi cukup mengatakan Allah. Wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Bahkan kong katau melo mate na dena nulek baca la ilaha illallah namo Allah manina pala-pala. Allah. Nasabak bahaya ko makadai la ilaha namate degaga puang itu bahayanya makanya di ulama tarekat itu makadai ya ko maponco di napasak na tawe dena nulep palati sikiri na la ilaha illallah cukup lafaz Allah nasabak makadai mutipu Allah taala wala zikrullahu zikir Allah akbar itu besar. Makanya kalau dari kemudian itu dicari di kalbunya. Adakah asma Allah di dalam kalbunya? Ketika asma Allah itu masih ada. Maka dia adalah hambaku kata Allah. Makanya mega tu patareka itu sikirina Allah. Nah sebab zikir Allah itu tidak bisa dipotong. Namo talak galap palangnya tatati puang Allah Ta'ala. Nah jaluk talak galipu maka dia lillahi puang Allah Ta'ala. Talak galipu isi balam maka dia lahu puang Allah Ta'ala mopa. Kalau gak lipu isi balam yang dua maka dia masih Allah. Bahkan tapoloi itu masih Allah. Makanya disebut lafzul jalal. Makanya kupuraki masa paja subuh na malam-malam matapa ecengaki. Loko lagi yakka ulwe napa ipertabal Allah. Namok kapi itu atau ke 10 sidi kalbu akan dikuatkan kembali. Itu yang ketiga. Siapa nih? Lalu nih. Napai dua. Solawat istighfar. Kemudian angka sikiri putulai amalkan itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tahap lahir. Nabi janjikan orang itu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya. Dan kala saya akan menjemputnya dan menarik tangannya masuk ke dalam surga. Itu zikir.
Tapalak mero. Yana riasa sahadat pamulang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalak. Kemudian yang keempat sikir odega gatule malayaro de toto masalawa de to nata istighfar de to nata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Angka sikiri napake patarekae tapi jarang. Biasa diukumi masum utamai minapas ipake atau jongkana jadi Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya kita inapas saya baca Allah, ya kita pasu inapas saya baca Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya ko yakka aja tahu baca Allah, ya ko yakka aja du ya baca Muhammad. Ya ko joka ki, ya ko tudang masuk utamai na pasa. Ya ko toliu ya na ribaca mata rogang kata de paringeran. Setiap tarikan napas itu zikir. Ko de mau patul ya rumah te bawan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan apa barakah iko Allah Ta'ala. Tapi paling pokok tilau dong ngikam kota. Aja tersalai nasigi pu imam, ke pu imam. Kamu pu imam upasangi aja tersalai nasigi idi pu imam khusus imam. Aja tersalai nasigi dua betul sampai jangisa siba sampai subuh. Narekode na pura tilau dong ngisa na kampung. Aja to tamatinro narekode na pura tapacaneri pateha sa na kampung. Pak desa si bawa Pak Imam. Mestinya Pak Imam itu si Bapak desa imun ripi matinro. Matinro mana pisah na kampung yang apa di matinro. Itu sitongan nah. Makanya tapi takiri ngipateha napatilaw dong tapas salama ipo tapak baraka ilalan na na kampunge talomo yang idale tapobele yang pole abala. Ya kung kay sa kampot tamelo mate nalapor tu aleno kualeta. Yan na to biasa imaryolo ni sa kong kataw may mate. Kadang kana kampo ko macawe nasaba si sambung iruk na si bawa isa na kampung. Makanya dua orang itu tilaw doang nih insyaallah mak barakah isa na kampung. Iya ko matanam mo ya tu salamat. Iya tu pak kampung yang kapaboto ang kamaga yang penting ia dua pemimpin kepala desa dengan imam usahakan tilaw doang insyaallah. Idi to sinajallo po Allah Ta'ala pemimpin di tempat ini. Iya. Ya kira itu yang penting saya wasiatkan. Ya mi kopu imam melo mali sukuna, oi maraji-raji. Kopu imam mali sukuna. Kiri ngipatiha nabita, kiri ngipatiha Syekh Abdul Qadir Jailani, muslimin dan muslimat mukminin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ibrahim Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, napa guru mangajita, napa indo abota, napa takiri ngapate isa na kampungnya, napa takiri ngapate aleta, siba keluargata, kemudian minta berkahnya dari langit dan dari tanah, napa takiri ngapate sini na makhluk. Napa takiri ngapate malaikat yang di ada di lauhun mahfuz, napa milau dongi tilawi paturu barakah. Ya ko iya tu nabaca imange mabela susah ko tu kampung. Tapi pacapur rapi mak dek. De nak de imange ko de nak de mana tahu. Itu kunci. Ya ko nule pananung ang ipu imang insyaallah. Itu berkah. Makanya dua itu biasa ya wan. Pak Imam dengan kepala desa itu penting atau Pak Lurah. Iya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.